روایت چھنا روز محشر یلی خدا عدلس پٮ۪ٹھ یی جناب زہرا نی یور ڈٲلۍ اسہِ گۄناہگارن اسہِ روسیان شفاعت کرنہِ تِم آسن زٕ گُلۍ أمسٕے جناب عباس دنیاہس منٛز بکار یِن ییٚتہِ کیٛازِ یِن نہٕ أسۍ کرہوس عرض خۄدایا قسم چھِ یِمنٕے دۄن گُلٮ۪ن ہُنٛد سٲنۍ جمی حاجات کر روا أمِس سۭتۍ چھُ اکھ الگٕے محبت آسہِ تِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم بہٕ کرٕ بیٚیہِ عرض تٔمِس جوان سٕنٛز داستان ییٚمِس ماجہِ احتضار اوس ماجہِ سۭتۍ اوسُس شدیٖد محبت اطباوو ووٚنُس ڈاکٹرو ووٚنُس دوٚپہس نہ چٲنۍ موج بچہِ نہٕ کِہیٖنۍ گژھ کر کٲما کفنا وفنا وٕچھ قبرٕ وارا وٕچھ زیادٕ کال چھی نہٕ چانہِ ماجہِ دوٚپنکھ مےٚ مہٕ کٔرِو نا اُمید مےٚ چھِ وٕنہِ اُمید اکھ دوٚپہس کوٚت گژھکھ دوٚپنکھ تُہۍ ترٛٲیِو مےٚ تُجِن یہِ موج اتھ ڈانٛجہِ پٮ۪ٹھ واتنٲوُن حرمِ حضرت عباس تھٲوُن صحنس منٛز نظر کٔرٕن ذٔریعس کُن عرض کوٚرنس اکھ میانہِ مےٚ چھُے مُشکِل آمُت مےٚ چھِ موج بٮ۪مار بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ماجہِ وغٲر روٗزِتھ کیٚنٛہہ مےٚ دِ ماجہِ شفا یہِ کلام ییٖتِس کالس یہِ روٗد کران ماجہِ روٗدُس حالات بدتر گژھان ییٚلہِ أمۍ نظر کٔر اتھ ڈانٛجہِ کُن أمِس باسیو موج مۄیمہٕ یہِ چھِ مٔمٕژ أمۍ پھیوٗر بُتھ جناب عباس کُن یی چھا کران اُمید سان یور ژےٚ کوٚرتھس بہٕ نا اُمید بس ٹھیٖک وۄنۍ ما مونُتھ میون وۄنۍ گژھے بہٕ بابس شکایت ہٮ۪تھ بہٕ گژھے نجف بہٕ ونہٕ علی مرتضیٰ علیہ السلامس دپس باب الحوٲیی سوتھن اسہِ کربلاہس منٛز مگر أمۍ کوٚڑٕے نہٕ میون حاجت ودان زار زار ودان تہٕ درٛاو موج ترٲوٕن أتی کیٛازِ یقیٖن گوس موج مۄیم دوٚپُن مگر شکایت کر علی مرتضیٰ مُشکِل کُشاس کر شکایت أمۍ سُنٛد ونُن درٛاو چھُ پکان برٛونٛٹھ کُن أتھۍ منٛز آس اورٕ سوارا یہِ آس برٛونٛٹھ کُن دوٚپنس جوان کوٚت درٛاکھ ژٕ کوٚت درٛاکھ دوٚپنس مےٚ درٛاو یلہٕ مےٚ چھُے مُصیبت آمُت مُصیبتو تنگ اوٚنمُت دوٚپنس مےٚ ونان زن بہٕ کرے دوا کُنہِ دوٚپنس بہٕ درٛاس حرم امام علی علیہ السلام أمۍ سوارن ووٚنُس کیٛازِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ نجف دوٗر ژےٚ کوٚت چھُکھ درٛامُت روتلہِ یتھ صحراہس منٛز دوٚپنس بہٕ آیوس موج ہٮ۪تھ جناب عباسس مےٚ کریو التماس باب الحوٲیجس دپیومس کینٛہہ سُفٲرشا کر تہٕ مےٚ گوٚژھ ماجی بلُن دود مےٚ گٔژھ موج زِنٛدٕ گژھٕنۍ اما سۄ مۄیہِ حرمِ حضرت عباس منٛز مےٚ گوٚو خلاف توقع بہٕ کرٕ شکایت أمۍ سٕنٛز علی مرتضیٰ دوٚپنس سوٲریا چھےٚ گژھکھ کتھ منٛز نجف دوٚپنس نہ بہٕ نیرٕ یِتھے کٔنۍ دوٚپنس ول کھس کھولُن گُرِس أمۍ سُنٛد ونُن چھُ مےٚ ییٚلہِ نظر کٔر بہٕ چھُس وٕچھان زمیٖن سمٹے یہِ گُر چھُ دوران مےٚ کٔر برٛونٛٹھ کُن نظر مےٚ وٕچھ نہٕ لاکم اتھس منٛز
دِلس منٛز بیمار خدایا بحق عباس یمن سارنٕے کر شفائی کامل عطا شفاعت جناب عباس نصیب سن حاجات کر روا یہ جوان ونان مے رود نہ حصی میلہِ حص آو بہٕ اوسُس حرم جناب عباسس منٛز مےٚ ٲس موج ؤژھمٕژ تھوٚد تٔمۍ روٚٹُس نالہٕ متہِ دپان چھُ میانہِ گوٚبرٕ مےٚ دیُت شفا عباسن ابا مےٚ ٲس نہٕ حصٕے بہٕ اوسُس دٔچھُن دِوان نظر بہٕ اوسُس کھووُر دِوان نظر اَتہِ اوس اکھ عٲلمہِ دیٖن اکھ تٔمۍ ووٚن جوان ژےٚ پنُن حاجت روٚٹُتھ ژٕ کیازِ اورٕ یورٕ وٕچھان دوٚپنم مےٚ چھُنہٕ تران فِکرے دوٚپنس کیٛاہ دٔلیٖل أمۍ ووٚن أمِس یہِ مےٚ کیٛاہ آو پیش أمۍ عٲلمن ترٛوو دستار پتھر چھُ ودان یہِ ووٚن أمِس ژٕ کیازِ ودان ژےٚ پرزٕنوتھن نہ سُہ کُسُہ حیدر کرار سن فرزند یہ شیر خدا سن فرزند یہ قد بلند تیوتا قد بلند اگر نہ رکاب گرس آسن پائی نازنین چھس لگان پتھر یہ دلاور امس امام حسین ونان بنفسی انت بائی میانہ بہ لگے بلائی یہ امید امام حسین